PNTL passa revista para transporte na tula pasajeiru liu kapasidade. Komando Polisi Nasional Timor-Leste lihusu Komando Munisipio Dili husuba motorista sira atau tula pasajeiru labele liu transporte ne kapasidade iha lorong matebian. Komandante Munisipio Dili informa Komando PNTL Munisipio Dili se orienta Polisi Trânsito atau hala pasar revista ba transporte sira nebe tula pasajeiru liu kapasidade transporte nian iha area sira hanesan terminal Bekora Manlewana nomos tasitolu. Ito orienta na baia itania seksão trânsito nomos ba itania esquadra sira nebema kosi parte oeste ninia, parte leste ninia. Ita orienta na basira para ita começa colocona para tu controlo ita ninia passageiro nebema ka utiliza transporte ka bis ne da rumah saya kapon leten. Irene ita la autoriza saya kapon leten tamba ne risco tebes. Ila autoriza bis ira tula pal sa san husi kotuk besi kotuk ida ke bele for risco ba be transporte selu por risco mos ba emaselu. Tamane ita se controla a parte leste nian, parte oeste, depois husi clara nian, manleu nian atau ba dirasau ba inaro, ba suai, ba same nian ita se coloca membros ne para tu controla kata movimento transporte sirba lai ema turi kapon leten. Baseia ba decreto lei Código Estrada e artigo 505 motorista nebe viola regulamento ne sei multa ho montante $505. Lucio Correa, Yemen.